Ekor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. Khreh University, Meghalaya. Pass resolution, but kat bakadang dan ketika office Joko Atomic Minerals Directorate hapon dengan song kamut kat chapter ni kata kalendong jong uranium hapo ka jela ka jungi kampot kun kai ka pulong ni banong kumta ngcua ting iwi nuksa ars na menchua nakaliang jong kaseng kalayeng persya habodei bakita kilan bank kabawan ling bakaan Joko Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act kat kum kanikaan kiong bakin sinaya kata kalan bank but nagta kalan bank kin ai ya kata ki jaka siya kita ki entrepreneurs ni company kenang ba kila banyo menjing mentoy ki pardo paros nam jingi ki bala ki kawan sengkang ni hat kopor ngong em bandan hi kata kalan bank kamut kan penkanya katan transfer act but ngimsanya ya kata ka policy ka bawon nakaliang ka sarkar but nakaliang kaseng hat kopor ngilayeng bangila persya but kadwai uji minister hapo ka assembly uhapan wengdo ya kita kendon kebudon Joko kata kalan bang but hakini kindiat sengi nagkemen bangilala ban weng ya kata kendon Joko kalan bang nomor ba hatu kopor kiong ba kani ka an kandi nam taka green energy kandi tang taki kam kibam dan ya kata ka jingkta ya ka may mariang ba kiwi Henry hakini kindiat sengi bangilayo file ka RTI ngi bakata kawai ka companies Thma kata ka shiri semen ka register ya ladi hapo kani kaan bakanyo ya kata ka pisah bakanyo ya kata ka jingirap napo ka sarkar kanang ba kala ban ti buya ka cement plan hapo hati Hajanta Hills kipat ba Joko isentia nakapor kilaong ngimkwa syo ya kinung cement plan namar kamnon kuno jing mentoy ngiyo jing mentoy iyo kakam kajam miyo kipenjot ya kamay mariang kipenjabo ya kawa kei bagi ngiyo nang tu kasimen kamami natin na po dyan tiya kakam tat sa Asam hindi kakam rampat siya siya po Meghalaya kidon kian hatu kipor kibalami ka Meghalaya Sas Act kabuong ba kanu kijingmi na po ka cement plan kintay pat po ka education kinirap antay ka education system ka jungi apa kilaban siu tulop ikinuhi kay kilaban sinay ki school ki paper hindi ka jingwat RTI ka jungi hey kata ka don ka Department of Commerce and Industries hado man ta ka palaban juba ba kata ni buya kata ka jingkili haki kiyong gimnon jingtip te habab himdon jingtip te balay na kapor sa kapor piko ban wanra sa kata ka cement plant ta kaway sa kawipat ka jingmonto iyo mulu panya ya kanang sarkar kepunya kita corporate cement plan hatu kia meli jungi kimdang kata ka jingir clear bagin pet ya ka baha kami jong jat benriu ka jungi bagin pet ka baha kami jungi kena samla ka jungi ba kudo kam ni hatu la penya jiki gini hespa na po cement plan namar ba dang shudap kawai ka public hearing meni gini gisngi manta ke UDC jong isentia ulap ko ban pelong sa kawai ka public hearing namta ka na shiri cement ngi ya ka district council ka Janta GHDC ka badai panlong kata kanong yada ya ka kendo ko siap hapo Janta Hills kalong pat kum kata kanong nilam kinu ibapan NOC na po ka GHDC ngampa GE bakat kernga wala ka don ka jing persya na kiliang kipad ba wala ka don ka jing persya na kiliang ising balang bad kum tar Henry ka GHDC ka kuloy ban ay kata ka NOC kayo man to iyo ka GHDC hatu kita kicing mentoy kilitang siya kipla jong katu kanimut kibriyo kum nang kaliang kaseng na hakini kisngi nginang kli shushu yakini kikam bamsak kikam badililam ya kajat bendriyo kamansi myale jong tirot sing katu hangi iwi dekat bat kawai ngako abanong ipara dekat jungi baro tulong kibala Khreh namar Thma ni kan Nangjur Suaban pinway kani jelang ngan pertai tin phira jong aseng ngadong amat chiprang pinom pi klogori
nganong nga Muslim pidong ri kasi. Mat chaprang. Mat chaprang. Mat chaprang. Muslim. 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 Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.